Laga mi pinta un pintura pa' mostrar que mi ta. Prima la taquere de mi mesmita tasa. Cristóbal no da algo suficiente le vaya. Si tari petrolo dirá peinando a mi lugar. Laga mi pinta un pintura pa' mostrar que mi ta. Prima la taquere de mi mesmita tasa. Cristóbal no da algo suficiente le vaya. Si tari petrolo dirá peinando a mi lugar. No. Peinando a mi lugar. No. A mi mostravo que mi ta no. Brian Nova. Hey. Welcome back to the Unbanned Podcast. Mijn naam is Joey. Mijn naam is Angel. Hou nog steeds een guest. Onze running back, bro. Hey, awe mi të tibo mano wari ku e tajt Bosa ku kosta komplika anto mi ngusta sinti spejt Tempo non te perdona ma si e sei di life Paso e timer ku nos tinta sigi core No estar en sintonía. Energia den sintonía mami mi te feeling full complete vibe Gembo enter mi día, awe bota importante pa' mi life. Esa que te sintonía, Brian Nova. Pero mi meta appara pira un hábito. Si mi nota de studio mi tá pegando un cota, pensa riba uma maneira pra nos pôr baiar pra fora. Energia de sintonia, mami, mi tá feeling full complete vibe. Mi tá gembo enter mi día, awe bota importante pa' mi life. Chisa comida tendebu, chisa no te impressionbu, chisa comida escuchapu. Produced by Alec Haley. Haley, het te spreken uit toch? Alec Haley. Hey. Experiência assim, amigo, um minuto de complain. O bom minuto em shame. Passou bossa de mi base. Anto bossa de mi maia não. Mi tá estricto com mi mestres. Me po permitir fallo mas. Passou pe grind aqui, ma cria tu mi caio não. Tempo tá cruel. Passou esse e nos não po aia mas. Energia de sintonia, mami, mi tá feeling. Zeg de sintonia, Brian Nova, off of Activa. In your phones right now. Importante pa' mi life. Tempo tá válido, pero mi meta appara pira un hábito. Si mi nota de studio mi tá pegando un cota, pensa riba uma maneira pa' nos pôr baiar pra fora. Esa que mañana. Mi new favorite off of Modus Operandi. New favorite, okay. Mi new favorite. Español. Estaba en papel, pero más me entiende algo, me entiende, no, this might be the one. Parcero, es que tienes buen gusto por eso. Muchos quieren el dinero, pero sin meter trabajo. La vida es un océano, cuando muera me relajo. Tendré billetes en fajo, propiedad en cada estado. Hay ofertas de disqueras, pero no quiero un atajo. Porque el precio que yo pago es demasiado caro. Prefiero el camino largo y ser dueño de mi trabajo. Voy a subir desde abajo, salir del anonimato. Le metemos disciplina para ser un gran empresario, yeah. Yo no sé lo que viene mañana, pero estoy puesto para todo. ¿Sí, toch? Si es dinero, pues Take it soon. háblame de entrada. Zeg de mañana di Brian Nova, off of Modus Operandi. Album Novo. Album Novo, freaking Patchy Novo, you're in the vibes. Hey. Si es dinero, pues manito llama, háblame de entrada, o si no, Manito, no pierdo el tiempo luchando con contratiempos. Palabras van con el viento, solo háblame con hechos. Lo que gano vuelvo invierto. Le soy fiel a el proceso y por eso le aprieto. contra viento y marea, aquí siempre se osea, porque esa es la tarea. Zeg je bij mensen produceren, doe ik Tuny Beats. Mi me trae most of the beat ela just tweak parico. It a bounce master. It hi-hat bounces and so. Ja, Pero estoy puesto para todo. hey. Está bouncy. Yeah. Está hobby bouncy. Sea, me gusta beat non sin kick 808 brutal. Mañana, pero estoy puesto para todo. Hey. Si es dinero, pues manito llama, háblame de entrada, o si no, no voy. Ese estaba mañana di Brian Nova. Produced by Brian Nova Mess until Tuny Beats off of Modus Operandi in your phone right now. Bij Chagagoy. Right now. Welcome to the Unbrand Podcast, Mijn naam is Joey. Nou, dat is Angel. En de avond is toen guest Atrobe. Atrobe. Brian Nova. Times two. What's up?
Kasi doon, behind the scenes story di kung being nasa sinta kinanang ko Brian? Sí, ¿vos que me decía? Sí, Well, so ko about the main character ding story. I'm not the main character. I'm the main perpetrator. Pero sí. No se recuerda para que me acaba siya. We actually did already mabay edit anto audio taba corrupted. Pero no sa, why are you saying this, bro? Paso, mi ke do nabo bo props. Okay, Mi ke do nabo bo props. All right. Mas kita on brand anto itong real story. Timbe, bota record firepods anto audio ta get corrupted. I fucks with that. Pero maybe que te pasa así, toch? Promeve, sí. Anto last to be. Ik weet mucho unfiltered. No, that's just what it is. So, no, I mean, de universo toch gewoon meneer Brian. Nou, zeg ik. Kon nog wat pakken, maar koi. Zeg, kom op, is het niet? Ja, nou, wega. Alsjeblieft? Wega. No, bisa nada, bla. That's nuts. No, pero audio get corrupted. Amay ribula foi apartamento aqui, pero also, maar Brian, maar bise, eko que pasa, mane, hey, kono ko pasa, let's run it back, anto, you know, danke ko ba sina graceful kuno sa sinta kina trobe, anto, you know. Zeg sowieso, backstory. Maar bien que patch que vai passar, então te amo que mesmo bisa mane, hey, que eu vou bem não, quando que eu, am lo compra não, think about it. Então maar bien back que patch. Full circle. Dus ja, kom je nog op bien back, like, man sério. Tu gosta pas por motivo. Certo. Sim. A vou pena não que patch aqui. No. No, that's it. Okay. It's over. Si bono primeri para mim, ora como promote, etc. Algo exclusive. It's too late. It's over. Cuidei, não vai trazer nenhum sample, nada, nunca mais. It's over. Sa agora seguinte álbum so. Se você quer patch, ja, punta jo impa quando te vendeva, sabe? Te vir gosto assim, gewoon. Imagina, bueno, es un maar €200 betaal je esse join. Sa, você anda topper para stock X. The moment the episode que drop. Limited edition. Sa. No, pero sí. Quando que passa, por não tá que na outro evento, me noting doubt at all que conversation tá vai estar mesmo bom of mas mio que vai passar. E não sabia que nós queremos sowieso back on the mic. Sa, me dá later. Kaya pasa trobe. Não stay gewoon. Exactly. Bang, ora kumisa ko, how are you doing today? Kaya ko ba si Mang? Sa, não stay. A mim um tiki uma cansado que vai passar. Pero me tá doing good. Sa, me ook vai passar eigenlijk mes. Good. Dingen tiki tempo maar realizar basta par coco me dat in de minha cabeça, maar actually hasi nang. Então eu coito assim de hobby bom, sabe né? É processo de começar também que patch tava da algo hobby. Como tu bisa. Você sabe, me dat tinha tiki dúvida, me também ok, me vai ser 20 patch passou mais uma oferta de gai que tá trana, para 20 ku e não só é lota interessante, minimal 20. Senão, sabe, lot een dikke hobbytrabajo, veel voor weinig, zeg maar. Então, maar realiseer, então, sei dat zien die bon tam, ik ben, bezig, druk, hobby's, por fim, tam, maar tra algo novo, passo me dat in 2-3 luna neku, me não atrai muziek, me dat mais bezig com trabalho. Tegen entrepreneurship en dat soort dingen. Dus contento com me por gravar, expressar me mesmo o rato também. En dan me te zien die me tranquilo, que é coisa mais importante. No, dope. Glad to hear that. No taba yun ding creative blocks in toch? Gewoon No, het taba gewoon priorities. Yeah. Paso, ik kon muziek aqui tá lo que me gusta assim. Pero dingen mundo de hoje em dia botingo doen lo que ta generação é prioridade helaas. Anto depois bota trariba bo craft, riba bo. Paso bom bota at your peak, at your best, si botin yenko na bo cabeça tampoco, vamos né. Timbiato ajuda, pero sorry, a mim vai tra cantica over die problema nang committing ding of ik nang committing go logra of like minota mira nut patra cantica over je koi. Dus dan doe ik het niet. Dan doe je me gewoon soak it up. Te hora me llega na caminho com problema nee te hiba me lesson. Dan doe je me te tra muziek over je lesson. Pas om me te gusta doen
mas a atenção mas na é negativo, pero já é positivo. Dus no que traje a música passando dinje. Wat is je achteraf ore? Nou, het também gewoon een combinação de factor que te põe que não tem tempo, passou muito bezig com outra coisa, trabalho. Of sabe, het is niet allemaal problemen, hè. Dus não vate op negatief tampoco, pero gewoon prioridade não. Coisa não go, me ninguém assim, pero me tenho assim não. Right. Right. Bang na music. Yes. Como a começar a trazer música? Você tá producing, writing, being around people time to make music. How did that start for you? Muziek. Me te bem caso caminho não tem músico of eu não tá echt tra muziek, pero me te quero me influência de caso sowieso, pessoa me tada toen que het tinha echt muralha gewoon jena com CD, de dia de oude, en de tu bij de como CD que men nota. Que tu bij de como te oude. Se a me tada amo bio tá se 71 beki, de caso me Spotify we're gonna get like CD. Se te mani 2-in-1 package, mas opa e tata. Yeah, okay. Pero esto echt old music head. Anto mi tata taba e tipo di tata tame ku ora non sta correndo auto e ta buta Easy 97.9 FM sei taba da su ko. Anto ora con cantiga dale di sami kinderkande gaki. Anto eri vorige keer ele bisami kinderkande. Ja, oké. Taal, ja, heel goed. Oké, heel goed mannetje. Oké, nou bon, así niet. Goeie trainingen, goeie. Ja, basically, pero onbewust. Wanneer als je een gewoon persoon, je meeste fan die muziek, zeg maar. En toen, pensei na chiquina dump, manier, een instrument, riba mi tame, manier, met een basta portret, camino met de beest, drumas, hier ko. En toen mijn mama tame, toen echt mijn mama de Colombiana, en toen hende ku, eta muziek te echt din su routine, que men, eta limpia, eta baila, manier. Então, minha mama su sonho frustrar, tava a tocar guitarra. Nunca eu não logra, nunca eu não logra se coi, então eu era na Buda Ameri para guitarles. Então eu era mais se coi, mano, 3 para 4 lunas nem, pero uma fada passou. É meu cantica, é meu acorde, não sei que da trein tu be, muito maneiro, man. Então eu era mais gewoon começar buscar tutorials riba YouTube. Anto, gewoon cantiga não custa fácil para tocar, zeg maar. Gewoon basic 4-chord structure songs. Op zo'n manier. Toevallig maar colasse die Ed Sheeran camina e mestra pleita caso de corte camina letterlijk mostra que 4 akkoorden die me gewoon canta sing hits. Op een manier. Dus op een gegeven moment had ik dat door en ging ik een beetje neurieën, kikio. En toen deed mijn omgeving mee. Met elkaar. Pavan, long time, shout out naar Pavan. Ik dacht, bro, you can sing, bro. So, ik dacht, echt pas in Engels, zo. Let's go on Omegle, bro. And you need to sing. You need to sing, bro. You need to sing. Dus, atami na ang gitara. Omegle. I think I started something. Omegle at the next book? En dat next book? No, dan stond het letterlijk entertainen. Dan stond het gusta. Después que eu vira style, eu ok, mas eu tenho confiança, me tocar temporada da Facebook. Me tocar, me tava de McDonald's com Jason, mas ando agora Jason Vick. Sim, Jason, sim. Well, me tava de McDonald's com ele, então Jason sempre disse Brian, bota canta net, Brian. Canta, Brian. Okay, Para, pauze. Ik weet een Hoppy Boy impression die Jason. That's really good. Me tava de den class que amo aqui. That's really good. Pero ja, me tava de echt, we boeten nos haar hier. Anyway, dus zei de meneer, boom, bandal video, en toen met de backbone. Dus met dat een video, kom op poster op Instagram, en toen kan je zien, tiki. Hene tava de gewoon doen aan mijn compliment. Pero a mim nunca não wak me mesta tra muziek echt style zeg. Waarom né? Dus ja, het tava de gewoon echt een hobby. Me tava de hier kas, me not in PlayStation, me not dat die temporada, me dat niet laptop. Waarom né? Me te gewoon hier kas, subir me matras, paso cama de. Wel bom, nós dormir matras abou. En me te zien com minha guitarra gewoon te train, assim me co. Eu sei dava da minha PlayStation style.
Então, tem hora minha mãe ia a casa, mas me dá vergonha, eu sabe, me puta guitarra banda. Então, assim, ele começa a vir um co. Então, eu vira bom com guy que tá tem com um estúdio na casa, zeg maar. Então, como kan je bij zeggen? Maar je graba maar niet hoek gewoon, maar ik vond het niks. We met elkaar naar school. Nós está sentando na Echino dilanti RC um dia. Segundo me tava da amigo Quentin, com Jamal Nike. Anto. Ze waren er best wel positief over. Que man, way back Quentin ook começou a me mandar me beat. Que eu tava de trás. Como anto. Ja, nunca kon je nou echt bira nada. Pero un dia me tá gewoon chill. Sei que ga na casa. Anto. Reo, minstens was aan zaterdag. Hij had met in zo verleden de muziek. Reo had met dat hij anto. For some reason, ons grab een cover die Waves, die met de props. En die hele grabami zeg maar. Oké. Waarom nee? Anto. Zij ons grab een cover gewoon, het was gewoon leuk. My face above the water. My feet can touch the ground. Touch the ground. Okay. Ik kan die. En de temporada met de pak naar centrum, supermarkt. Ja, verhaal ik het bij alle kanten op. Get in your bag, zie. Met de pak naar centrum voor bouw. En to. No mahai. Maar pak naar mahai, pero. Nakitami. Oké, zie. Nakitami. Oké. Nakitami, zeg. Was zo. Ja. Met dat ding een tiki gevoel ko beleid dat we de een tiki anti-Latino. Pero beleid tu mon balabra. Esse te logo a me do bicho. Pero anyway, dus é demorado me dat pak pa bouw. Anto inang ma conhecer menaça. Oké. Dus é tava de um cliente gewoon com me ajuda tu be. Me te mirar me que te pull up dentro su pantalon preto Louis belt, cabelo rala para trás, com o relógio ouro aqui me. Quem é que tá? Dia de loura de Corolla, outro dia de loura de Cadillac. Quem é que tá? But anyway, dia que men net me ajuda cliente, maar kan erbij para Denberg. En de carreira te grita, Brian, me ajuda meneer aqui. Sei de primeiro biago me ajuda. Chega na casa, en toen não sabe quem tá. Dus gewoon was just based on. Look at de straat uit moest. I was just seeing a stranger gewoon dripping en to. Was dat? Oké. En to. Dus mij ga naar casa. Deur. Mijn naam is Brian. Kom maar Brian. I'm the Brian. Saca man. Shit. Dus I'm gonna say gewoon como Brian. Waarom nee? Anyway. Dat ding gewoon bon conversations kon hebben. Samen met team jou wat in je cliënt en ik gewoon gusta ajuda nam zo. Je praat even, het is even gezellig, je weet toch? En toen, dus wees ik ga je nou ding, pas ik ga je niet dan te doen een chance. Pero shout out naar tour en dan komen pak kon temporada nee, strijders, nos tour, brengen pa cliënten kukoyengo. But anyway. Se guy nou começa a dizer, não, batra um cantica, outra menaça, bota chupa, kiki. Você aqui tá preto. That's crazy. Ah, mas piroana me diz, menaça? Quem tá menaça? Você meta quem, verá, sim. Ok, bom. Tem outro podcast, mas bisa você com tem certain moments, que você sente, que fake as, bueno, tu yucar só. Dus com metade do holandês, com minha mama da colombiana. Lecture é dia Tu rende weer aan, kom gaan ja weer. Tu rende a começa canto para eu. Menaça, botei casco né? Como laga todo para quem? Oh, esta menaça. Ah, me agora fica tiga. Oh, shit. Como né dus assim, anto é carnaval mas topa Ambro, oi preto. Ambro te bisami, Ambro te sinda aqui nan. Conosco. Ambro, sim. Ambro tu sabe, Brian, bing. Mira, Ambro com câmera assim aqui, com paripei bonita, tacando rond. Bom, Ambro. Tu sabe, o que tá passando aqui não? E peguei não, bem sei que me com Mike. Então, sei não, agora que tá auditions para Cura Stars ou aqui coisa assim, canta algo. Não é enorme, mano. Brian, canta só.
Zo, ja, Nantingo graven toch? Dus Ambro denkt van, bro, ik ga je niet laten gaan, bro. Je gaat zingen, bro. Gotta sing these notes, zie. Pero shout-out naar Ambro sowieso. Anto, eu me canta gewoon codi... je kon een comida de practice. For some reason, Justin Bieber songs were very easy to play. Dus ik comida wat... For all the times that you rain on my parade. You know the clubs you getting. Ik kan die geven. Bom, fast forward. Met bij trabalho. Met bij pak. Brian, não sabe abrir a televisão da canta. Claro. Oh, fuck. Anto toevallig é dia e menasa a chega dame na casa ma jude. Ndere ma conte. E mas te canta, stai next, but un lagame escucha un go. Ndere ma lagi escucha e cover di Mr. Props. Die Waves. Anto ik weet dat we dat op pret was zo, nos parar no su auto. Anto ela escucha que me un 10 seconden. Na mi telefoon back. You know, with the fire. E di come Nei mo nummer. Hey. Nós bij tra. Mi nota promise boku e daarbij passa lie. So work so net de temporada e tava da dinge transition die stop com su corporate job en daarbij full-time DJing zeg maar. Okay. Anto ele explicava-me que eu arriba die kom pero não sei trasi. En ja, assim é que eu passa. Dus uiteindelijk matrami pro me cantica kune. Shout-out naar mijn naast. Ela assa sponsor me clip. Nice. Tuko, que mij ame que echt kickstart me style ali ba me 92.1 88 rockers zo na su mes un show e na ma conheci na G toevallig. Conheci Alex Argo na pro me piaga me do piano cubo. Ik hoor je dat segundo 2016, 2017. Toevallig Ambro passou a mim para vai direct também. Botava da treinando também segundo toch? Okay. What? Manifestations. Anto, basically, esse é um tiki mané, inteiro verhaal, in a nutshell. Assim, mas, de dia para outro, me deu Sintana, cresce, que puntra me, conta que next projeto, não, que, não, amigo, me nasce, cantar, meu pai, Well, niks. Pero assim, mas começou profilar me mesmo como artista, então tiki build up the self confidence, pero mas começar echt pas eu pro me cantiquei, mas diz grava hook. Daí tava com tema com Mikey. De cara assa nossa purba de hanha Tito Rastri be cantiga of ik kon nou bij door, etc. Pero tava da diz hook, passou skibimento, tu reconei tava da novo para mim. Dat un gaico para canta, that's about it. That's it. Que toca guitarra, também, sim. Yeah, basically, that's it. Sim, want dat artist ainda. No. Ja, okay. Anto ja, dus we hebben in Holanda. Anto pro me aia tava da moeilijk, passou we samen bij studie naar Amsterdam, bij Bibelse Comitata. Anto mi nota tava da conhecendo que men sa culturele clash, kikio. Pero de temporada mi tava gewoon train skibi que men. E único coco mi dat tava de YouTube beats. Anto gewoon un pen com papel. Dus assim mi tava de começar skibi, bij school. Visse na cena, mas skibi un co, bote coi riba telefone com sa rap coi panang, temporada mi di no, alleen baars me que bij. Kikio. Zit er bij unico cultural coco bote mané. Oh, coco na Holanda, coco te kinang. Ik kom je bij. Zij passou pro me como bem Holanda, maar on deck door die boef, door die vlog na Kuko. Ele echt open up in het mercado die muziek na Hollandes pa mi lijpen, toen ik kon nee. Dus fijn ook samen met de pomp kon nee die auto brand CD, moet ik uit mijn mama zo auto bij rood. Was dat toch? Ja. En toen zij dus er na Hollanda, maar kon eens een guy die Kenia. Het mitar Kenyan, anto mitar Swiss, sigumi. Okay. Johnny Bloch. Anto kune nos compra mané. O sea, starter pack nan die Scarlett. En Focusrite, sim. Die Focusrite kudo ko. Sim. O sea, arme ko den su kamer gewoon, den su studentenkamer ku matras buta gewoon ku kio. Anto assim ons kom ze grava pari ko chiki, pero deswel mestra verhuis bij Kenia back.
En die komen, yo, I'm a buy out your part. I want the equipment. En toen, ja, dus de temporada, maar echt, hoe ze met tempo bonken, maar met dat zien dat in bus, toen kwam je obsessed gewoon riding. Riding. En después me dal ding, of no, me no dal ding aldeer, pero aldeer contact me, pues me kon se aldeer cabo, fei tempo di renaissance. Me kon se aldeer, pues di me ja aldeer tot die otra banda que me, botan ja aldeer touron, muchacho malo. Anto, ela primeiro para mim, di come, ei só me di un session na mi school binnenkort com un producer na G, Laura. Oké, cool. Want eigenlijk vanuit daar is alles echt gaan lopen. Van oké, we komen zien een producer, maar bureau bon kunnen naar G. Inmiddels zit er gewoon echt meer romantiek gewoon. Te wagen echt maar een roman. Al de eertamen sowieso. En toen, ja, ik zei de manier een tiki. Kon maar je na ecosystem op een gegeven moment maar kan je den check. Camino maar echt comienza tra muziek, style me freely mas focus riba quality. Maar zo dat je een beat die na G, je de original production, je gaat echt je best doen. Pro meer clip no landa, et cetera. En to, ja, zie je maar comienza. Nike buyback ne party ko batabi ko balanta contato holandês e uma mama colombiana. Klopt. Com esse data na Corsau pessoa eigenlijk Kiko wat dat considerabel mee staan bij. Die mundo gewoon, nou. Global sowieso, mi biba, mi experiência nang toeristen de Corsau. Dus at the end of the day, mi te identificar me mesmo como you Corsau. Dat diz mi te reparar gewoon, que tu vai mi te reparar ku, den hobby konang wanneer legends nan den tumba of den yenko, mi no sa hobby che konai. Bagom wanneer, anto, ja, sowieso. Maar zie je papa mendo gewoon riba kaya eigenlijk. Mijn branang, et cetera. Dus na caso da papi holandês ou espanhol? Ja, basically. Que minha mama de espanhol, que minha mãe me entende. Brian Gregory Corton. Sagava. Ja. En de mijn tata te gewoon zijn Hollandees. En toen, ja, met de mieren achteraf zeg maar, met de riparaku, oh. Het is echt otro, in manier que amalanta na casa. Então, ja, sowieso, den cierto situação nang bota sentir bu buitenlander, paso, za cierto comentário nang, si mi papa é espanhol, no, bom chamo, si mi papa é holandês, ta, makama mita, ando kilo. It's never good. Het is nooit goed. Mi bij Colombia, ta, Europeo mita, na Holanda mi doen... Sí. Allochtoon. Allochtoon. Por ahí en palabra. Allochtoon de moe, sí. Dat was fijn, sí. En toen, ja, zie je. Dus, ja, uiteindelijk, met die hoopje op je love, ik zou het niet anders willen. Mi lokje pa mi Junanta, met die mesmo experiência comigo. With the first generation, toch? Ja, basically. Ja. Dus dan wak je go back também. Bota mira un futuro na Corsau também. Met mira un retirement in ieder geval. Sei lomia ya yavi. De kere paku was mi me se hayan you en zo se. Pero ja, dat is nog maar de vraag. Zo. Ja. Met hayan ku en moet ik doen die manier. Ik doe. Ik weet niet of ik dat een kind aan wil doen. Gispa e ego die keta un parent. Goed de boom. Pero die outra banda, met de unico, zeg ik dat goed? Onde tiki nang de minha família cupo representar a fam de mitata ainda. Dus, okay. Ja. Eu sei dar me uma conversação com, usava do começo a cair um dilema não. Pero se Miami me sai a notícia me do vira tata me te keren kusi uiteindelijk. Dus het is gewoon makkelijker. Door maar fácil, ibanda. Pero waar met die aspiratie gewoon mondiaal pakken muziek. En door ja, otro entrepreneurial things toe. Dus ik weet het moeilijk. Ik weet het echt moeilijk voor mijn bisa. Precies wanneer. Oké, maar uiteindelijk mijn journey 10 kaba back naar Corsau gewoon.
Die banda bouwen, nee, kan die ouwe, maar je simpel mis, na die quinti, luxe, na die kon nee, nou, zo. Zeg gewoon, people, relax, tranquil. Kom maar, Dan kon ik weet dat dat aan of kon ons massive upbringing yore na Curaçao. Dus kiko te koko te pone ko boting as net aan de gani buy back te spe. Wow, maar te keren maar mentioneer kaba meneer. Pa ami anto, de dingen voelen makkelijker daar. Oké. Maar in Hollanda zie laten ons weten, malanta loco awe en toen madisi die tra Johnny Kick. En toen ik binnen Johnny Kick en toen ik bij Canada mijn gebouw en toen over zit toer in de Johnny Kick. Dat is een probleem. En ik heb dat aan meneer. Heb je hier wel een vergunning voor? Betaal je wel belasting? No. Snap je? Nee. Camina naar Curaçao, maar mira mi mama si yenko, yenko que man. Como né tra empanada, bende, tra tamales, bende, bij Colombia, compra sapatos, sin brand, boete su brand, bende, as yenko. En dat is allemaal daar mogelijk, snap je? En uiteindelijk, aan de keren kus si botin un kaas, si botin boko na bone, glap, bono meste hopi pa survive tambogo. Camina na Hollanda. Chinchan go tungo. Ai, dat como né dus. Anto plus, met de keren ku, ja, você tem brain drain na Curaçao também. En met de keren ku, op een gegeven moment, lo ik bij back também, anto spot opportunities, anto hasi algo back também para comunidade. Cria mais, como né maneira, lá se me dá um podcast de. Hey, não tem outro pot não, vega. Entrevista die die un guy ku te de un gaming community Na Curaçao? Fuego. Okay. Dope, that's dope. That's Gewoon dope, algo ku no te, maar je kon master. Como né, dus é tipo kone também lote interessante, pero pro me como hace kone mi. Vamos a get the bag aqui não, promê. Mi me está bom, no. A mi me está bom para me pôr do outro ainda, of cria outra oportunidade para outro ainda. Anto, ja, mi no sabe, a Curaçao tem gewoon algo. Hey, pensei. Espanhol te bula. Ja. El español. Sí. El español. Pero Curaçao tem algo especial gewoon. De mi coração gewoon. Ela magna tuko. Wanneer na Hollanda também, maar echt bem apreciar natureza, hoop je mas. That is. Zo nos te biba echt de man een concrete jungle aqui não. So. Wat kan in Amsterdam, também. die in junkies, die in ko. Broer, wat doe ik hier? No, real. Você sabe ver Paradise, bem bem, no, that's not. Pero é holandês met de bisabo. Sí, wat doe je hier, man? Pensei, Nancy da bij Landa, dan kon maar resto mee. Ja, pero ja, die andere banen met de bisanan tambe, ja, alles went, hè. 30 graden went, de zon went, zandstree, alles, zee, alles went op een gegeven moment. En door ik op een atine hebben te zien appreciëren, maar. Klopt. Maar bisa way beting certain entrepreneurial aspirations like na Hollanda. Kita kon anku bokeasi ding Brian Nova Corp. Nova Nos. Nova Nos. Ja, basically, ja, mi dari para aku paso ma studia business também. Cheese ma dropout. De mi vierde jaar. Long story short. No puntrami di con, not relevante. Basta bij next, sí. Laga tu rende, pensa que não quer não. Assumir oké, bom. Het debe daarmee die een bagage uiteindelijk, dus duo. Pero, mi dari para aku, mi tayo hopi heavy pa juda outro bedrijven nang, ora te llegar na content strategy ideas of, ja niet per se echt branding, want dat is niet echt per se mijn expertise, pero más a creative strategy side of things. Midang ko nice anto ja waki me to ayudando cierto small businesses ko say me to manage nang socials, me to create content, anto me to get paid for that, which for me is crazy because I don't experience it. My body doesn't experience that as work. I actually enjoy it. Midang ko nice. Dus sowieso me ke scale say, me ke schaaldingen say. Anto ja, verder, ja, toen die cliché, pero vastgoed met een hobby interessante. Ja. Vooral ku ting hobby
koos going on in Europa, meneer Awaki, als het goed is, zien we por confia e source naar Albanië. Oké. Ting un vastgoed thing going on, paso Judy Trump daar met de beste investeren hoop in aan. Oké. Waarom net ting, então ja, bijvoorbeeld daarmee met de escucha cierto entrevista na een paar ikonen en to, met de visa daarmee en dan heb je toch gewoon flipping, bro, like it's crazy. Waarom net, en to daarmee paso mi no timi mes un cas ainda. Mi tampoco. Waarom net, to mi que sinti kike tapa mi timi mes un cas, pero mi que sinti daarmee kike tapa. Mi tem mais que um caso invest. Para mim, actually, you the outro in the Bible de um espaço. Waarom net? Ja. Meneer, tu reconhece. Dat is dope. Bera. Zij was goed met dat interessante. Kiko mas met dat interessante. Ja, met de keren ku het een bordje voor elkaar bij, dus muziek ku een tiki sei, pero mi dilemmas de mi cabeça, okay, pero Brian, mo tingo bij fully pa algo at some point. Yeah. Ja. Teorie me answered. You go make a choice and the choice. Teorie answered de muziek sowieso. Yeah. Pero ja, muziek dat algo seasonal de mi vida también, dus waarom mi not creating constantly. Tim ja met in gewoon muziek klaar. Tim kom mixmaster, tra content, has typico nee. En de periode But the basic. Também vou is passar same. outro copo. Passa Pero outro. plus, mi nota mira mi mesta si muziek riba nível de comercial, zeg maar. Or met in 40, 50 anos. Op een gegeven moment kon je tinko gewoon keer doen hobby. Maar ik heb het leuk. Wat ik manier, dan wil je ook iets opgebouwd hebben om dat verder te doen. Ja. As the retirement. Pero ja, en toen me hoop je open-minded dus. Me gusta sim a coisa nova dus. Pero agora aqui, at this stage, me ding content creation. Met een pari planes, pari konan ku, met een pari goedkeuring. Aqui, ja, en toen Nova nos. Oké. ja. Dus yung que hire bo, ese ilo talo que na po hire bo, pe like creative strategy, conta build no ng brand, pero si content around ng brand ko Ja, basically dus. Met de judabu, pensa, mané, oké. Kiko ta algo, kiko ta doel ko boke bahal, en toen kon nos po usa content per se. En toen ja, but gewoon create the strategy around that. Met de keren op in formats, koos nang go po Apply mas man. repetir, zeg maar, com outro context. En toen, en toen met de letterlijk is zo'n te grabbe editen. Team ja met de astasi e voice over nang ribe e video. Nee. Ja, dus Pero te koko pa tapabili jeta mi demo musiko pedi ZZP ja. anto di tao your own boss. Ja. Como da manage to ko na eating e orebo music career na ba na ibo relationships nang ibo like familia, all of that at once. Ja, niet. Het is gewoon. Dus Durante ook een contestar menko, I don't. Fair answer. Het is gewoon doen. Het is gewoon letterlijk van oké. Anto, ora com mi ting un pida tempo, mi te benutten, pero pa a mí coita fácil, paso. Mi mente, sa, mi no gusta doen mi mes un label, yeah. pero tiki ADHD, sa, can't sit still type of person. Dus pa a mí é un tiki mais fácil que outra persona que pode ser si mester de mais tempo pa charge up na social battery, Yeah. and that's Yeah. tudo, né? Pero é nota fácil, é nota fácil. Bota chega daarbij die momenten dan kun je echt gewoon manier zien die manier bota de NS-trein kun je para nunca kun je Right. stop kun je nada que men tinha banho em riba ora eu digo vai banho tinha That's about it. that's it como né que men ora mister bota even pero voor de rest is het gaan ku porta un tiki overwhelming team ja For sure. Anto ora kom je zien die ku met de getting too overwhelmed, te geprikkeld, met de letterlijk gewoon, not in meer door die cut-off, certo kosten aan. Okay. Maar je laat cliënten bij kunnen kopen, zo gewoon de leuke bezig, broer. Met dat ding paté sinta. Met daar is zo'n janootje, ribunja domingo, kom vrij, en dan wordt er riba bel me. Het typico nee, wat komen nee dus. Ja. Dus met de pure escucha bom
die mi culpa. Anto, ja, gewoon act based on that. Anto, ja, basa sport, un tiki. Asi, e konan ku te doen nabu output tamen, no? Of, como se dice, Energia. Of ik ook dat lagabu, saka, whatever, mensen saka pa bobor. Wat komen we Gotcha. Dus, ja, basically that. Bo, ba conta-nos ku baheri get signed. Baheri sign deal. Ja. Conta-nos store A, atrobe. Prevede na Nou, daar een slag die oude hoop ik eraan niet bezak. Anto também Kiko é less nanta ku basaka foi je, right? Like so. Seguro que botin certo kono ku basinha ku definitely uninos oyente anto wak donang Ja. por sia foi je. Ik começar que les está echt com nada de impossível, sei por mim. Passou me a get in contact com gente que estava trabalhando na label de Mr. Props, toevallig. Então, yeah, it really felt like a full circle moment. So, nan tava de beste oferecer me contract. Então, Rio, ik ga a gravar me. Jaren later, inmiddels está advogado de intellectual property. Fire. Então, toevallig, que men me dat die aan zien waar ik aqui. Toevallig, een week of 2 daarvoor, maar daar de aan aqui. En ele bin chill in studio, kiki. Dus mijn contract, en ele conta me manier, zei no, si botin contract nang algo, si mi pojuda, whatever, lagami sa. En toen maar moest er contract, ele explica me precies, com het 360 deal, dat we in elkaar gezet. En toen ele está com no confiende labels na gente nem riba na palavra, passo lo que award do papel dat we de outra coisa, que dat tem dingen contract. So dingen contract dat tem para com nanta tem recht riba min number tot Forever. in universum. In perpetuity. I was like the universe, like what? That's crazy. Bago man yan to, ja, dus pero ja, nang ito ba to buong experience si. Estudio nanda wat heavy. Ito bom tame pa saco tem interesse um que sign bo. Sí, botin algo, sí. Sim, pero inang masinha ko okay, me tem algo. Na mes é mes. Let me make it work on my own. Bago man é so, ja, después me vai realizar man, okay, pero qua artista na nanda tem riba na roster ko tava de echt popping of zo. Dat die guy zie, pero for the rest. Ja. En de temporada Bokke 8. Was dat ging? No. Ja, Bokke 8 tá met een rapper die Amsterdam. Tá met dat de design in of base design. En toen met de cara piano staat in een studio sin tata papi ko outro kutuko over die koi. En toen kort daarna ele bij Helle Cash bijvoorbeeld. En toen label que de manier sing echt artista na cambie het team kuyenko que maar ja, nada de passa por nada. Pero tava de bom passasse. Ze zei dat we met keren echt in les school. Nada não é impossível, passou. Ora me tá gaitki, como então pool na Grambeu. Passou reo tava da tra na Grambeu. Nanda boot, nanda tinha screen, en tu bent aan de boot, ik kan tegen die waves. En ik vond het gewoon master. Ja, Kijk, zo stem de konjo. Oh, sorry, te bom. No, daarbij. Zo stem de konjo, korte zo'n heavy, bom, kio, grabben. Ik cover en toen jaren later krijg je een contract van zijn label aangeboden. Full circle. Ook wanneer dus, nada não é impossível, vai aceita sowieso. Não queda querer, queda sonha. De awaki loboqueta signed. Essa aqui é preview de parte 2. The idea of it has been flirting with me. It has been pretty nice. Explica-nos. I gotta pay these bills. No, niet eens. Die kon, pas om te zien, die kon awaki met een nível caminho meeting, hoop je mas leverage. Okay. En dan me pon negotiate algo que to hoop je mas fair. Dus mijn naam is die een label pa a production site, pa so whatever producer or engineer or whatever com nambo oferecer. Esse aí estava um preview de parte 2.